agus fáiltaí in an Acadamaidh in Narann. Is Mr. Heidi. Is Mr. Sophie. Agus is Mr. Autumn. Tuaid agus seaigh sin sibh cust. Gach scholar an the S hun agus a fain tráide gaelic gach seacin gus gaelic ilscaith. Tá clasichin fiadte an cúteach. An drastig gomí oisteach ha I've gléibeh de duine a her gaelic mar cuspa. Ach ha sin an ggéirgan mi gaelic a fás an scalacin. In sin coú. Is Misha Sharon Sharkey, no Mrs. Sharkey. Ha mi a bhearna a leos a cha mi a fidach an inarnis agus sé les cheanarstochannam an the Acadamaidh Inarnada. Bí mi brain Gaelic fat níide yn haiacum, ha na baddi chacum fílanta an na Gaelic chaiad san gu bunsgol Gaelic inarnis agus ha na acum a gainsach Gaelic yn rast agus bí mi brain na pishacan an na Gaelic. Ik uppad bí mi Gianna Button Baker man nu ha mi skribach e-mail bí mi tóseach in le matin va no feskar ma agus nu ha mi dúnach na e-mail bí mi cantin le dúrachan no mór an tank bí mi brain gan a cooplichen acum an na Gaelic hatór dyn an in yr Acadamaidh yn yr narin gainsach y Gaelic yn rast agus sin sganian agus ha mi brain gan a skolarin. Jana dochas in the hacket is son Gaelic out in scolaking. Wel, ha mi nochas gyn fas Gaelic an the Acadamaidh yn yr narin. Chan mi geri dyn fi ffigin Gaelic man fwt nionach. Ha mi geri u agus ciodachach a fiach ar son y chanan agus o culture. Agus o nôr son bí sin ffigin Gaelic a fi embedded. Is Misha Isla Morrison agus hami an S cheek of Acadamaidh in your Narann. Chai mi tro fel me Gaelic ag bún skol bruch a bhuling. Ha Gaelic kitchamach ya or se dói bethe a han. In nuri chad a heich mi Gaelic or nach ra teachran agus van mi gema branach. In ish ha teachran ha mi talgje gym fai dunje eile in Carmen nach durmi. Is in this association ik bunsgol buch na Willinge. An bunsgol an Indian Narann with classic in Gaelic. An ish has sin a dollar ring go teach Gaelic. I sein coú. Is Misha very good agus Salma Chirich a hami agus hami I gopad an the heo an in Narann agus sé teacher a hunam ag bunsgol bruch a bhuling. Cos an a very game being a teacher Gaelic. Wel, chanings van mi hier voor first nach goon rom a hogal an suach a Gaelic agus chaim me se tra fallm tra vína Gaelic agus ba mi son big an mar sin a horst as goúile kuach. Jay and Sherlock me a V of ring Gaelic. Ha mi spe go ma forstrach go Gaelic acum agus va mi e mo hogal ans de helanjen agus mar sin se páske ma kutermach a haan mo heolach agus an koiersnach agus leis vi brin Gaelic ha tar dorsen oscliga. JF scolin vo film Tommy na Gaelic. Hanings kan fai scholar in Giffer Codeman na ha ag scholar in eile ansen in het beerle. Ha sin uafs a fors nach an iske wil rutan maar FilmG acting, govel a mod acting, govel tar sculpture na gal parst en so wat. Agus kutjach govel torst jaif begin fein anje Jeffrichtje agus súlaisteach go bethe a bharach leis a Gaelic agus an ceol agus drama kutjach. Seo an scol acin. Hosí bafa viti a tolan scol acin an an gerin de figet a coic. Bechoja vi jeisiol an sauric figet share. Get a had toy fast vienif like Gaelic ag an Acadamaidh in a Narann, chulich sif chuf kutmach a hai. Yen a scolarin, look obrach agus a chuirsnach. Well, sinna bhúne. Cheery! Carmen. Sporso. Dinkas. Carachin. Question of Chuirsnach. Dach